Jakin pagaro adat naman ti akita naging nasidegrit nata pusutan agmay-maysa ikunak itihan na kun nga agayate manipod na saktan na Jakun bagtanday to'y puso ngem iding na am ka to'y biyak ko ket rimagsak lubong ko ket nagsantak sipud ka adam biyak ko to'y den na itangarot na sarakan ka dignain pamatik ko anak paiduma ayat nga di agpatingga diragsak ko awan ti kaasping narik naing pamatek anapod no jak tuwag guliban ta ayat mo biyak ko ayat nga awan mo lit na di kanto kong maagbalbaliw biyak ko Jaking pagaro adat naman ti akita naging nasidegrit nata pusutan agmay-maysa di ko nag-itihaan na kun nga agayate manipod na saktan na Jakulok tanday to'y puso ngem iding na am ka to'y biyak ko ket rimagsak lubong ko ket nagsantak sipud ka adam biyak ko to'y den na itangarot na sarakan ka rignain pamatik ko anak paiduma ayat nga di agpatingga diragsak ko awan ti kaasping narik naing pamatek anapod no jak tuwag guliban ta ayat mo biyak ko ayat nga awan mulit na di kanto ko maagbalbaliw biyak ko ayat nga di agpatingga diragsak ko awan ti kaasping na itangarot na sarakan ka rignain pamatik ko anak paiduma ayat nga di agpatingga diragsak ko awan ti kaasping narik naing pamatik anapod no jak tuwag guliban ta ayat mo biyak ko ayat nga awan mulit na di kanto ko maagbalbaliw biyak ko rignain pamatik ko anak paiduma ayat nga di agpatingga diragsak ko awan ti kaasping narik naing pamatik anapod no jak tuwag guliban ta ayat